Katkum ka kubo na ka India today ka bamenta kasngi ka sitrig jamang ajab san la itu baga India kala penjalan biang ban aipo rekinong Pakistan ke badang sakut apo India ka sarkar pedeng kala ailat iki ban phailing bau kaput vaga atari tat hadu banapan mi daga weipat ka hukum ka batmai jong katanat kampo yeng kapan kelai ka jeng betha pamensua jong ka baong khang yo putusam hakalai potrik uyayong ajab san Henry mentala penjalan biang wala kempat syam labu kita rekut bagian lik pai syapok kari Pakistan. Ya kaneka hukum la bisyar banyak bat haga jingpan kelas benta la hukum menta ba kinong Pakistan kila ban sya ban mi na India ban lik sya Pakistan naga integrated checkpost ha atari tat hadu banda mi ki wepat ki hukum. Ringkat pagajing ajing bet ka babiang laong kabakat kum kanai gajing betha. Ha ki Henry sngi nadu gajing betha jong sarkar pedeng hadu News pa prapadregut kinong Pakistan kentu pigisan pesan ngut kinong mi khmat bat kinong Krishan jongki kilami na India leng baga jingker kaput jongka atari waga kane gajing betha kelawan hadin gajing syak tombor ha pahalgam ha kebaar padregut kinong likai sngoba bagentu uwe trais nong Kashmir kila syak setiap ha kileno ki basa Pidon jikuslai paslan ka kli ne omi snu ha kli mi new li thamet pangmat sinus mi theli bat kiwe Persang no da kidawai kong reality sim ibasyong basa hamar banyang sengyong shlong kipor banai dawai ka dekat wei hadu san baje janmet na sing sai jan na ki benta ki jingtep ki bakam banya ya keren badi kong reality sim hau number pra arsan pranot ar new sau